Dapače smo pomogli ljudima koji ne mogu imati djecu, kada im radimo tretmane bioenergoterapijom, izuzetan broj djece je došao na ovaj svijet najprirodnijim mogućim putem. Znači, ne samo da liječite nekoga, nego može i da se stvori ljudski život, da pomognemo u tom segmentu. A onda parovi moraju da dođu. Tako je. Dolaze u paru i jedno i drugo, bez obzira do kog je problem. Nekad je problem kod muških slaba pokretljivost spermatozoida, nekad žene imaju policistične jajnike ili nekakav drugi problem po ženskoj strani, ali uvijek gledamo, znate zašto? Zato što i mi uskladimo energije. Njihove. I još se desi jedan fenomen, otvara se put duši da se spusti dole kroz iscjeljenje. To su ljudi dolazili koji su prošli sve moguće metode koje postoje u službenoj medicini, par puta in vitro, izvan tjelesnu oplodnju i ne ide i digli ruke, onda dođe kod nas i pop, bebača.